Sezona berbe i otkupa voća je tek počela, pa će svakako hladnjača koja je danas otvorena u jednom planinskom selu nadomak Gornjeg Milanovca obradovati voćare. Meštani kažu da će im ova investicija u mnogome olakšati plasman jer su im smanjeni troškovi transporta u mesta udaljena i po više desetina kilometara. Jer to je voćni kraj i treba hladnjača, obavezno bilo je nužno koliko lebac, nema ništa. Kupimo kompir u prikolicu i kipamo dolje. To samo kaže hvala Bogu višnjem. Vlasnik Jomila Jovan Čeković izrazio je zadovoljstvo što se baš danas na Vidovdan otvorio novi objekat. Sa ovom hladnjačom mi smo ukomponovali sve, znači od primarne proizvodnje do čuvanja uskladištenja i do proizvodnje, tako da smo zaokružili jednu čitavu priču oko proizvodnje voća i povrća. Jedan deo proizvodnje ove fabrike već je ugovoren za strana tržišta na kojima su ovi proizvodi veoma traženi. Ja živim već dugo u Francuskoj, u Parizu i kupujem često maline jer deca vole, ali imam utisak da nisu iste kao ovde. Inače, 250 grama malina košta više od 5 eura. Otvaranju hladnjače prisustvovali su i predstavnici ambasade Angole koji su zainteresovani za proizvode ove fabrike. Inače, fabrika Grab ima i sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju na 20 hektara koju planira da proširi. Za Pink televiziju Ljubica Sokić, Glas Zapadne Srbije.